putovanja. Košuljice. Standardno zastajkivanje taksista, trubljenje i tako to smo već naučili. Ali eto, cijene su otprilike, nisu baš američke, ali poprilično skupe za Kolumbiju. Jer je recimo 50.000 25 maraka, kao neki 12-13 eura. Ali baš mi ima taj neki tropical vibe. Nemam ja. Kao Grčka, bojici i tu. Pa od ovih većih gradova rekao možda i do sad najljepši grad. Budem usporediti sa Medeljinom, Bogotom, Santa Martom. Do sad mi je definitivno najljepši. Cartagena. I Barranquilla isto, ali... Jako česta stvar. Naročito na obali Kolumbije, gore prema Karibima su ti motoristi koji stalno zastajkuju, sviraju. Generalno veliki broj skemova, naročito prema gringosima. Ne, ovako uđeš u priču sa njima, neće se popis dosta. Mislim, znam već kako ide, jer je na svakom uglu tako. Edo, where are you from, svima? Gato, pegado. Ovdje je nešto sumnjivog dešavanja leti. Ne znam za vas, a meni je baš vibe da se ne kupi. Taj mi je fazon. I poprilično je čisto što mi je iznenađujuće, jer apsolutno svaki grad u Kolumbiji, naročito gore ovi, što sam već spominjao po Karibima, su poprilično prljavi na ulicama svega. Ovdje navodno ima puno i prostitutki i dosta ti ljudi što prodaju sve i svašta. Nije da smo već zaustavili par puta, ali eto. Tu su te havajske majičice, pončoji i neke njihove tradicionalne što da stvari. Tu je ta njihova neka kafa, kao kolumbijska prava, sad nemam pojma je li fake ili ne, ali eto. I ovo je listovi koke, u suštini samo u formi čaja s nekom, pretpostavljam s nekim ukusom dodatnim, možda i nisu. Ali kao to je taj peruanski fazon. To je nešto što se koristi dosta u Peru, Boliviji, koristi se uglavnom za visine, ko se penje po planinama i tako tim. Ko živi na tim uzvišenim mjestima.
Znači, ja sam imao priliku probati čaj, imao sam priliku probati listove. A iskreno da bude, nije mi jedno ni drugo nešto djelovalo, ali eto. U Peru je to najviše zastupljeno, u Boliviji. Zbog tih njihovih visina, mislim, sam na 4000 metara živjeti. Grad La Paz je na 4000 metara, ako se ne znam, 3700, tako nešto. Možda je čak i na 4200, zaboravio sam te brojke. Uglavnom, a imate onaj primjer isto kad igra Argentina u Boliviji na njihovom stadionu, gdje pola igrača se valja nakon 15 minuta, ne mogu da dođu do dodatku. Uglavnom te se stvari koriste protiv toga. Tako i povici, dozivanja. Nije nemoguće da mene dozivaju. Malo su da kažem ne civilizovani što se toga tiče, naročito prema turistima, prema gringosima, prema nama gringosima, jel? Iako u suštini gringos su gringo, Amerikanci. Evo su kao prije govorili gringo, go away, kao vidite, bježite Amerikanci. Ali eto, kogod je bijeli u suštini gringo, za njih sve ovdje. I naravno, sa tim statusom dobijate i cijenu za gringose, tako da. Treba isto reći da je ovo do sad najsiromašnija država. Od ovih bar što sam ja posjetio do sada, naročito gore ovi sjeverni dijelovi su prilično teški za lokalce jer bukvalno žive od tog turizma i od, što znam, od sviranja gringosima. To im je glavni izvor prihoda. Tako da nije iznenađujuće. Sad bih ja trebao kao mama objasniti gdje se nalazim i šta je ovo uopšte. Ali ja nemam pojma, ni to mene nešto previše interesuje, iskreno da budem. Svim ovim područjima gdje sam ja bio, uglavnom ja to ništa ne istražujem. A ja nemam pojma šta ovo znači, iskreno. Uglavnom, trg, eto tu smo. Nisam nešto previše zainteresovan za te turističke atrakcije, destinacije. Uglavnom sve ide random. Random gdje se nađem i tako to. Evo predivan prizor na ovoj strani. Znači fazon Kubi ili ne znam, Dominikanske republike, odnosno Kariba. Odnosno ono što jesu Karibi. I onda vamo totalni raspad sistema sa ovim homeless people. Bruje se riječi. Ne znam koliko sam puta da sam spomenuo Kubu, ali kad bi zamišljao Kubu ovako bi zamišljao. ¿Qué es esto? Pimienta. Es fresco, ¿sí? Ah, Es fresco, sí. sí. Sí, este lo acabé de preparar. ¿Quieres más limón o así? ¿Cómo? ¿Más limón o así? Eso, ¿qué? Eso es Ya. bien. Gracias. He tratado en México y eso es mi primera vez en Colombia. Primera vez.
es. Ay, qué chévere, bienvenido. ¿Y desde cuándo Ok. estás acá? Por un mes, pero ¿Y cuántos días llevas? como tres o cuatro. Tres. Sí, Ah, voy ¿y qué- para Aruba. anda con una bolsa de Aruba. Ay, chévere. Chévere, ok, gracias. Nije ko u Meksiku, ali dobro. Ali nije ko u Meksiku. Stavila je nešto ljuto, brat, dragi. Zgoršio mi usta. Čak i sol me gurala na ovo. Jer zovu me tamo solka da mi prodaju. Sad će biti opet ja rasista i ti fazoni. Ali stvarno, nekada i Amerikanci. Malo crnije rase. Znaju biti onaj, ne znam kako da objasnim. A brat znači, brat nosi kačke na kojem je cijena. Znači visi mu cijena s kačke. Sad ću to pokušat snimiti. Ali ti neki fazoni američki, stvarno. Koliko god Amerika imala i loši, ima i dobri stvari, ali to je ta... Oh, you like that? Yeah, for sure. The lady is good, eh? Yeah, good. You send you the bad the lady. So the lady is broken and money. Yeah, okay, I'll send you the drink. Come on, you happy baby. Yeah, I can tell, man. Today you happy baby, eh? Today you happy baby, eh? Bro, you're the only one stuck with him. They with girls, fuck. Right, it's crazy. Shit, man. They should have had three little friends. Like, oh. They talking to the girls, and I'm talking to you, man. I don't want that. Today you happy baby. Yo. No. Yes, today happy baby. Right. You promise today. No. What's that, bro? Girls are drugs. Yeah, that's the one. That's the reason you're not talking with them. Exactly. That's it. I'm addicted. A znači, sad ću vam opisati šta se desilo. Znači, lik je prolazio pored trojica ovih likova s prolazi pored dvije cure. I samo se pogledali, ovaj crnac se okreće ovako je pokazuje. I ona mu prilazi. I ide odmah pođbas u obraz. Kakav brat. Kakav brat, nešto. Ipak nije bio price tag, nego je bio kao neki fazon. Kao neki fazon grza to je. A ne znam je li gore njima, ali meni. Ali mislim da je gore bijelicima, iskreno. Jer opet... Mada kad ste onako obučeni sa Rolexima i sa tim bling stvarima, šta drugo očekivati. Stvarno ja nisam nikad taj probao fazon putovanja. Košuljice. What the fuck? Welcome to Colombia. Wow. Shit. Okay.